Mga kapuso, suma sa panultihon. Crowns aren't made of rhinestones. They are made of discipline, determination, and hard-to-find alloy called courage. Mao kini ang istorya sa usa ka Mindanaoan beauty queen nga misalang karon sa Miss Philippines Earth 2022 nga si Wizza Moreno. Maong di na nato dugayon pa, ato na siyang ila-ilahon. Good morning, Miss Wizza! Welcome sa At Home with GMA Regional TV. How's your day so far? Hi, Miss Jandy. So far, okay kaayo, no? And thank you kaayo sa opportunity na inyong gihatag sa ako na maimbitahan ko diri sa At Home with GMA Regional TV. Kanang dako kayong kalipay sa kuha na natagaan ko ani na oportunidad. Miss Wizza, proud kaayo ming mga Mindanaoan sanglit usa ka sa mga finalist sa Miss Philippines Earth 2022 pageant. Unsay mo ang gibati karon, Miss Wizza, for the second time around, usa ka nga nakapasok sa finals? Of course, Miss Jandy first, no? Nadira ang kakulba because I'm joining again in Miss Philippines Earth 2022. But aside sa kakulba of competing again, naadara ang kalipay because I always see Miss Philippines Earth 2022 as a platform for me, no, to share my advocacy and of course, no, to raise the flag of not just the city I'm representing, which is Mati City, but of course, no, the entire Davao region because I'm also bringing Davao Oriental with me, my province with me, so it's actually a representation also of the Davao region. So I'm very excited for the upcoming days and sa mga activities na moabutay sa Miss Philippines Earth 2022. Miss Wizza, can you share with us ang imuhang journey sa mga pageant? Ug unsa ba ang nakamotivate sa imuha aron mo appeal sa mga pageant for the second time? Actually, ang nakapamotivate yun sa ko the first time man good I joined Miss Philippines Earth was way back 2020. And as you all know, kami ang pioneering good sa batch sa virtual pageant. Kaya during the time na nag-join ko, magsutong kasagdagan sa pagsugod sa pandemic. And it's a very, very challenging na competition. Kaya of course, no, limited imong resources, dili ka ka-travel, wala. Feeling ako, wala jud na ko na-fulfill ang kanang pag-promote sa akong advocacy. Kaya katalagi, limited lang. A part of me, medyo sad po ko kay kumbaga, this is really an opportunity na unta for me to advocate, no, and to promote the tourism we have in Mati City. So karon, I decided to join again as much as possible, no, na ma-promote gid siya pag-ayo or ma-raise gid ang advocacy na ako ang ginadala karon sa Miss Philippines Earth na pageant. All right, karon, let's get to know you more. Kinsa ba si Miss Wizza Moreno behind the limelight? Ayun, so si Wizza, no, behind this beautiful gown, so makita ninyo, just an ordinary girl na makita ninyo. Ako ang bunso sa among lima nga magsuon. And currently, I am working as a financial advisor in the pud ko online. Kumbaga, raketerag yun. As much as possible, gina-maximize jud ako ang talents and skills na ako, no, to really do my best pod para ma-achieve po na ko akong mga goals. So, kato. Unsa sabtong mga challenges nga imuhang na-encounter along the journey o giunsa nimo paglampos niini? Mga challenges na akong na-encounter. First, kay, of course, nakapahulay ba ako sa pageantry, no? So, na-dyan akong challenge kay how to bring back, no, ang figure nga fit good ka as much as possible. And since namagod ko karon sa Davao, kailangan pa na ko mo travel sa Mati, no, to proceed sa akong mga activities. But despite ato na mga struggles, despite ato na mga kalisod, no, happy kaayo ko from the bottom of my heart, happy jud kaayo ko kay adun ni mga tawo nga nitabang sa kuha o nagpakita sa ilang suporta sa ako ani nga journey. Bisag adun na may mga pagsulay, no, wala gid nako na siya na nga rason nga dili ko mo padayon. All right, isip Miss Earth 2022 finalist, unsa ba ang imuhang advokasya? Thank you kaayo, no, Miss Jandy, sa pagpangutana ana. So, ang ako yung advocacy is responsible ecotourism and sustainable development in marine biodiversity. Tungod kay gusto pud ko nga dili makalimtan sa mga tao nga yes, we can enjoy, but let us not forget our responsibilities.
that as much as possible, no, we participate in conservation pod sa kanindot sa atong mga tourist spot. Kaya kung hindi ko nato ni siya ampingan, no, basig kadyot lang yun nato ni siya ma-enjoy, no, which is dili nato gusto pod na hitabo. And of course, no, it's really time for us to wake up na just because wala tayo nakita na mga nahitabo, no, na dili maayos sa atong environment, pasabot ana wala dyan mahitabo. Because I really want to use this platform to really speak with the people and let them be aware na Mother Earth needs healing. Hopefully, no, dako kayo ng impact sa taog dakog matabang, dili lang sa city of Mati, but the entire Davao region ba, or even sa entire country natin, which is the Philippines. Alright, Miss Wizza, mensahe na lang nimo sa ato ang mga kapuso viewers this morning. Ayun, sa tanan, no, kapuso viewer nato din ha, ginaawhag kamo nga unta suportahan ninyo ang Miss Philippines Earth 2022 tungod kay kini nga pageant, no, nindot gyud siya, dili lang tungod kay daghan og mga maaanyag, no, na mga dalaga inyong makita, but of course behind those beautiful faces are wonderful advocacies that could really help save our Mother Earth. Unta, sabayan mininyo, no, sa umaabot na competition, sabayan mi sa among journey, sabayan mi as we really advocate for these causes that we believe could be very helpful, not just to the city or the place that we represent, but even, no, sa katibukan sa ato ang country, which is the Philippines. So excited kayo ko hinaot unta, no, subaybayan ninyo sa among Facebook page. Aduna na kami mga activities na pwede ninyo subaybayan, ubanan ninyo Facebook and YouTube account ni Miss Philippines Earth 2022. All right, thank you so much, Miss Philippines Earth 2022 Mati City Wizza Moreno, for sharing your time here sa At Home with GMA Regional TV. Go get the crown and keep shining. Salamat! Kini ang At Home with GMA Regional TV.